O folo fatu ma fatalo fatu I le ngang whaloalo. I lau mai mo mai fo I sa mo le nei fo I tu lau le aso. Whaftai le lofo le tua ba whai tau nuatu nei whasalaunga. Ia lo mo peso I fo manuia si o tatu watanu. Ma lo le tau watai ma lo ngā le lua I whai walo filima. O nei fo I aso I tatu tiute walawina. Ai mai se whatulangana le tangata lavaia. Ile ngata I tonu o tatu e kalesia. Tainane to tonu le tunu u tainane fo I lau whainga luenga le malo. E manatu le whatalo whatu le ngang whaaloalo le tātou por kalame fo nei. A soruru mai le mai ai o le fontanga le kapeneta. Longo pui ali isi o tātou watunu. E ala im tāu putera noina. Ia ma me fo ina tupu le whaiungo le lava yaso. E me te fo I la matanga le tau sang fau. Whatalo whatu ai le pa ia mal malu maulungo si o tātou watunu. Olo mai mo mai. Sa mo nei, e me se foi le papa au sa mo ia tunu mamau I tape fia. Ia malanganga maulungo lo manuia foi o tou le tou tapua I mamai. Atalo fatua le nei tula le fiafi le pa I o lau tustala o whaina lava mai. I lau fionga le princesa o TV tasi. E ma le tatou televise le tiofa sara lau o le tatou matunu nei ia. O ia le ua awha e tasi e fina ngalo. Le a whai mafafonga o le tatou a fiafi nei. Atalo fatu ele ngang whaalalo foi lau tō whana nai, me sa winatu I whafo. Ele o mapu lava, le tūlanga I le tātou tanga luenga soi fō maloloina. Me lava na o tā ua inisi o a tātou whātaltanoanga, e te le ngā luenga, e te tau na tue whai, I le mtanga luenga, ala soi fō maloloina. E reo se ngā luenga na tupu o nanafi, a fi tauli in tupu nei, o whaafi tauli ua lewa o na tutupu. Ma lela ua taunu maili tatou whainga malo whiriwhiria. Ia o le nei e tue tau whao mau po whee te tauna amata ili whaalau amata. E le ngata I tatou vaila au, o masini, o whaomai, o tonga fitinga, tangata awinatu I whafo, o por kalami whaalau loa, male ano noai, o mtaup, o lo ngafa nei male fionga I le minsta o soi fua malo loina. Uyo lea, ia, e le iai lewa le talitonunga e mana o mial ngā lue whaatasi am tanga luenga umo le malo. So soni mo le tanga luenga le soifu malo loina. Tato mai tau, ia o lo tele whaafi tau te mine nei. Ma e le tue alo se ato le la au. O whea o tau numa iai whai ngā malo fau o wha le tonu ma te tau tonga fiti. Whai loa. Whea ni mea o le lei na tau numa mai o le lei, wha awau. Al tūlanga sanga tonu ma le wha moe moe I o le nei lava e wha wau pēle mele nei le ave o tātou tangata I whafo e le tau ngō fie. Wa o watu ma le se furu miliona o wha solo mea tau tonga fitinga mai whafo. Ma o lo wha solo pēle ma le talitonunga langa le mwhain tātou tau fia pule le atua. Pea o mairiwa lau pa I e tau pēne wha wau tonga fitinga. Ma lo e aso fol nei na pasi ai mai lima mo intia. Ea ma le tausi mai a beai e le mwhai lavan tu ua lo wha solo. Lo wha solo foi tātou ngase mo New Zealand. Ma le wha moe moe o le mea lava le tasi na I fo ia wha fita auli. O le vai aso le nei le so a matalo I ai le wha solonga o interviews. A taitai fono uma o fono wha vai. Pe lava na whaasisila loa I atu o le whaatulangana le nei o whesuia inga o whainga malo. Ma whesuia inga tāla whea ngai I tū malo umai lima su tasi o le tunu. O le a tālo sanga umai la tau e veam te whono. Lonuinga e te tala le avanoa. Mo I la tau o e sa tau wā uma le palota. Ma la tau o lo venem sui whaipule. Ia o la tau nao lo iaila nga waa mo le aveam te whono. Ma o le so na tuina maili poti o lo fa solo le interview le so. Pe fitu le sfuru tu malo le so. Fa so solo e lava lea I se mai le lima su tasi tu malo ponu sa vai. Fa moe moe turi matai e te tau o na o atu. I le wha I ungor tau sangal nei. Pe o la suru su tolu. Te sema. Sao no iai le minista e o atu. O mau uma wha I unga. O tai whono uma. O le lima sumartasi tu malo.
Lona lua o lo fa solo pea tau lumango interviews. A leo whenga luenga, le sato toru leu to lima. E a fio mai tūlanga tofi ese tonu fono wa vai, mai al te fono, se ia o le tangata sosoani le ofisa to lima. La tau ienga lue ina i to tonu o fono wa vai, e sosoani i komiti o le fono wa vai. O fa tūlanga fo i tūlanga o le to tele o le fono wa vai, e a matatu tasi le lima nuu i a sufa, ai o watu loa o na wha popo le isi nu mela e mo nuu to tele o watu tau sfuru nuu. O lea ua wha solo fo ina ta pena le natu langa ina ia ngafa tau li maina langa luenga ana tau o ieifono fo fotua. O le wha moe moe e malo lo tato malo i malo longo le kirisi masi mal tau sang fau. E tato wa e whaatasi uma mai le aso sfuru lua Januari. O le aso fo i lea o le ata tala alo ia i mafono wha avai o le tunu. Ina ia mata ilo ina ona wha solo wha tasi ngā luenga le malo, ma ngā luenga le lima sfultasi fono wha vai. Te tala ilo le wha matu ina tu tupe le iu matu le lano fo inga na umanei, ma te tala ilo le tato paketi ato a tasi tesi ma le valu miliona i tu malo tai tasi, ona wha ngā solo alo ia lo lea, taulu mango fono wha vai umalava i tu tonu le tato watunu. Mai iai lava le turi mata inga ia o le wha moe moe, ina ia tato wo i le taimi. Whātāua le tūlanga o le o interviews, whātūlanga fono whaavae ia ona whanga solo foi lea o le tūlanga o le whaangai o ina o le nei poloketi o le tato o tunu e ala i whātūlangana o mea o lo whasolo ai tau lumanga mō le alu alu iluma o le atina enga o le tato o tunu e ala i le poloketi miliona. Sa Whatulanga fo i le whamoe le so, e ala le toi whitu na inga o le tātou company wa lele o le Polinsia o le Samoa Airways. Ma ua amatain whatulanga whataratana nga uma, whiriwhiri ai in komiti whapitoa. E le ngata le whamautu wina o le committee board members o le Samoa Airways. A iai fo i ma le komiti whapitoa le kāpeneta o lewa mata na whili. E whiangai ma le vaai ato o toa alo ia. Mō le toi whaatūlangana o le tātou company wa lele o le Samoa Airways. E iai le whamoe moe e le na o na tātou wō e tapena wa lele maa mai. O le whanaunau ta inga le tātou malo ia toi wa ai tūlanga pe whape i le tūlanga o lo iai le au whainga luenga atoa le Samoa Airways i le teimiri nei. Mai lava i tūlanga tau tupe, tūlanga tau whainga luenga, i sinia vaalele, pailate vaalele, kako, traffic, so ta inga mana tātou Airport Authority, tūlanga e iai tūlanga aloa ia, e mawhai ai o na toi whatūlanga, le restructure inga, o le company atoa, ina ia mawhai o na lato whatūlai, e toi tau ave le mea lea o whatūlanga atu le tātou malo. O lona winga, e lena o na tātou wanga i e ta pena le whamoe moe e mai o vaalele. A e ta tau o na tilo i le ano whale o company, po o ngafa tau li maina. O le maua, ua ave nisi o tātou kako handling inisi o company vaalele. Tonga la ia isi, Qantas la handolina isi, e New Zealand la handolina isi. A le mele u tātou ta pena. Tātou te ta pena e toi whai uma tātou me uma. Security, mea ai, kako, traffic, operation, administration, finance, ticketing office, o mea umana. Tauna ngā i le tāpena ngā le tātou malo. Peon sirfia sa tātou wō yaso i o ticketing system, e whao ngā ai tūlang o travel agents. O le taimile nei, wa e ta oto mai lava i lo mot, me omi mai lau laptop, ma lau card, puklo o vano le online booking. Rono inga e te tau na mauti nōlele, e ma whai e le tātou company wa lele o Samoa Airways, o na whai fo i le mea o lai whai e le New Zealand, e Pacifica, Qantas, aisea, wa whai si lewa o na tātou me ese matūlanga ia, e te tau na upgrade uma system, mea mai ma whai ai, o na whai ngō fie, po fia lava e la lai Samoa ia tunu uma mao, a e fia pūksa wano e fia sawa i Samoa,
online booking has to be installed. E mai ia ili whaatulangana I to tonu o le system atoa. Whaingofi aina maua tupe maua ale tātou atunu. O tāpenanga umana lewa a matana whaasolo ia ili fufuanga ale tātou company vālele, ma ia ili whaamoe moe te tau o na ele umatau sangale nei. Whaatula I umatulanga uma pe o na ia ili tāpenanga o lewa ia ili whaamoe moe o le tātou atunu. Ia, oisim tau pu malka peneta o tulanga masani li poti o ena malanga. Me se foil fa tulangana fa moemoenga o whainga wha vai. Ia o whiriwhiringa o nisi o whaurulunga o mtanga luenga. E rei wha mautuina. A toa I fo I manisi o whaurulunga langolango. O lo iluma nei o le tātou pisa si o wal wha taunu ina ia na tu ina atu fo ileo se taimi wha malamala mai. Ia o mtau pu mulimuli o leo o toa te liu mai whanua le whainga malanga. Sa tātou tau mawai fo de lava yaso o le malanga atu I tutuila mamanua ia ono le wala upa ia mai le tātou Amerika Samoa wala au mamalu mai e awhio atu le tātou malo mai se le fionga le au malu le malo le fionga le whafonga whetalai ia malo ualu o le taitai o le malo I le wala au wha alo alo mai e tātou te au atu a wai atu I le tala alo ia o le lato mo te whono. Mai o te taofi wano fofale ia sa tu ia maa le sila. Mai mo mai le tunu I tulanga uma sa fatino. Na tātou wō ma le talitolunga ia e iai le tātou so tanga ba wala lata mtutuile mamanua le. Tu ma le anganu fa Samoa. Ia o le sa fatino uma tulanga ia. I le tūlanga sili o na iai le talitolunga ia o I wangata ili tātou whai me le lein tapena. Ui o lea whaaftai le tua na tau lau o le whamoemoe ia ma iai fo ili tūlanga o le talisapaia e o tātou uso e le ngata le whainga malo ia al sanga inga fo e tutuila mamanua I le tātou au malanga ma u whaataunu inai nisi o teranoanga sa whaatino ai fontanga I le vāo au ma le fionga le riko vana sa whapea foi o na fono le fionga le au malu le malo ia ma le tali whaaloalo le fionga le riko vana sa whailo ai foi fia ma tali whaaloalo le fionga le perestene le senate nei nane le fionga le fonga whetalai I le au malanga atoa ia I foi tūlanga sa iai le whaaloalo nisi foi le paia ma le mamalu o le tātou watunu sa ma umalo lalam papa au ia tunu mamao tutuila mamanua sa ma ua fo I tūlanga e whasoa ai I le tūlanga lautele. Ia ma mai fo I lato mta upu e tusa o fufuanga tauna maua tuaisef sosoni mo latou. Ta upu taua fe malanga inga ta ILSS Church ia o fe lawa inga iwaa o le puipuinga o fola ufasaina. Ia mai se ai fe malanga inga I whatongo whipasese. Ma o le avanoa o mele au maua e wha leo mai e fo I le nganga whaafitai. Pa ia malama malu o tātou atunu ola lalam papa au I tutuila mamanua. Sa mau fort so ta inga wawala lata mal tātou company o Starkiss. Sa mātou whela I fia ma le li pule ma le pule ngā atoa. Ma momoli mai ele lato whaftai tele o no le. A watu pei nei o le iwa 5% o le lua afe. Mon tupu tangata whainga luenga lai tutuila le taimini nei. Ia man lato tertununga e te tau o na whaile tūlanga wawala lata sa o whautua iai. E tau uma mai le tātou malo. Isi la sanga e teu te waile wālea. Ma pui pui ai pēle wālea o whawhitau le tūlei mai. O le mtau puna longo ina mai au. Tō tele nisi o I la tau na malanga atu I ngā luenga nei e Starkiss. Aolo I iai le whawhitau li I mea tutupu. I mea o loo lala manonofo mpapa au ai. Ia, ua manatu air company, wala tu saunia ni fale no nofo. Fale nofo. E leto e o aina I tātou tangata I e no nofo I lato ainga I o. Ai o sa o ala to. I fale nofo la nei o tā pena, pe toru fale laua o whalongo wa maua lava noa mo I lato ere I mautuni me no nofo ai. Ia, mai o se whatupu manatu mo au nei o le taitai o le malo. Ia, sa o wasiasia I loi tūlanga o le tātou whanua le tutuila. Ia ma nga iai ma le fionga ni li konsula ia fata. Ia e te tau ana tātou titiro ma mao. Ma vava ai, o le nei lava ua fias hutau sanga.
o mai tātou whanua mai atu tuila mamanu atasi le eka i tāwhuna. E le asta tō mea whai ai. Na tua i lea whaatonu le whionga le li konsula ta pena mai se pepa, e mai ka peneta, ua tatau o na whau tātou ofisa i tutuila mamanu. Wha mautu le leile ofisa, wha mautu le mea nofo le konsula, e a matatou fsosoani le staki se whaini si whare nofo whao popo. Wa tātou lava i atu mtoi whao mau popo mana nofo ai. E mawhaile ati na e whatau ai le tūlanga o le sosoani, mo ngā lunga maua mo tutuila. Mana tā ua e le purisili, e toi mana o mia nisi ngā luenga se tolu se lau. E a o whai ai tatia mailo whanonga. O le a umatangata o le atu nu una. Tātou whaasolo i tūlanga ia e tauna fuafua le lei. Ina ia iai tangata e o whai ngā luenga. A iei fwoi tangata e tauntari maue ati na el tātou atunu. Au tū mai ia mavala ia e tā ua tele o no le atina e ngai tātou tupe maua. A e te tau fo in tātou sila mamau. Mō le la sanga, long term running. E te tau o na mā losi le manpower i nei a wā tātou ngā luenga whai. A e mō le taimile nei, ia o lo o maile ava noa. Nono winga we have to take advantage of a time. Ma le mele tātou te whasolo e le taimile nei. Al tūlanga sili o na tā ua i le nei malanga o le mamoli o le whaafitai ma le whaamano i le langona ma le manatu ia ua o i eili taunu unga i le siitai o le mawhitanga le nei. Pisa tātou woa i aso ia tulou lava na atu atara no mta upu whaale malo uma. E re iai se loloto tele o le manatu ma le langona i sotanga whaale anganu. Ma ua manatu ai e tā ua tele le tātou whaalata ua e mawhai uma isi me uma. Pe a whai e mawhanawhana ma vāwala lata le tātou sotanga ma tautuila ma manu. Ma o i o te teletonu o se tūlanga le leilea. O saunua foi le liko vana e whaua umalava tūlanga o sota inga tau whainga malo. Le la tu e ta pena ele tātou atoa sa moa le tau sang fau. Whaatūlanga le lei mai o tātou lela atari le tau sang fau. O ai e malanga mai, tā pena umatūlanga masani whtala no inga, tanga luenga, whalapoptonga, e malato foi directors malato uma, e wha solo ai le tau lumanga ole, atina e ino malo e lua. O ma foi na tu atu le tātou malo le, tasi le eka i tau mesina. Ia ol wha moe moe, e wha tu fole ofiso tu tuila ma manua i nei. Whaingo fie ke tō pewita. Whaingo fie fio inga, whaingo fie iuta whela wai, whaingo fie umai mea uma e tāla whenga iei mo le tātou bāna nofo. Ai, nei mea uma, e level wha moe moe ia, e maua le sotanga wāwala lata i mea uma peo na tātou iai. Ia, o le vāinga muli, ia o manatu pē te tauna nofo ilo, ia sātu ia ma, langa ele o toi lilo la lola utou sisi latu i wha longa ma mea uma, na whai mo le tātou malanga. Pion sirfia tā penanga wha penei, ere tā pena whaingo fie. Tele mano no ai tā penanga mai foi tupe whaanganga le malo e anga i tā penanga umanei. Ma e nao no whasisila tula whapea ia e momori le nganga whaftai ono le maauman mi misia. Na ngafa iai le malo Amerika Samoa ia e tau fitu na ia i foi tātou o atu. A tātou wolo lenga nu, e le whaia ni whaaftau inga o loa. E le whaatusa lia fo i me ave ma me maua mai. E tātou te leo fo i e tongi le moa ai u le afa. Tātou o ma le nganga ato toa ma le nganga whamaoni e whai mea umai le alofa ni tātou o ai. E whaatau alofa ala le matau. Ioe, ia, e te tau lava na malamalama mea umai tātou tūlanga. O le tapenanga o le malanga le nei, na iai le vaenga na tapena le malo. E iai le vaenga na tapena lava e ka peneta ia, personally, ma le vaenga whaofai, o le whatuatua i le atua sa mautasi. Na iai umasao e le ngata i le sao le malo, na tapena e le malanga, ai sa iai fo i le sao le au malanga atoa. E le ai seisio le malanga e le iai se sao. O le ka peneta, minsta langolango, ia o e na o le pālota ele i vem whai pule na ese fo la tau malanga ele i whatupe le malo tangata na o i lalo le walauria le malo a o e lava na o la tau ia na o fo i la tau i lalo le tau pulenga le malanga
ona sa iai leisi por kalame mulimuli sa faafesaga mulimuli o le feiloaʻiga ma le atunuu ao tapenaga uma lava na tapena mo le malo o lea na faatino lava i tulaga o loo faataga i lalo o tatou tupe faatonutonu mai le taimi ui o lea ua foʻi mai le malaga manuia mea uma pe ona taumafai e talatala atu ma e sa faatino uma nei mea uma i lalo le vaega tupe le tatou official treasury e leila loifo ma le 2.5 suafe tālā sa faatino mai tagaigoiga o le oso ma mea uma na aveai faalologa ma tulaga o le utuina o le vaa na aveai le ofisa o leoleo ma latou uma ia ua faaiʻu ma le manuia ai le mataupu a o le matou toe foʻi mai i le mea alofa ma mea na tuuina mai i le malo Amelika Samoa ia ua manatu le kapeneta ma le faigatonu i le aso e tatau ona faise faasoa auā le tapuaʻiga sio tatou atunuu tapuaʻiga Samoa ua foʻi mai ai le malaga ua faavasega le tino i tupe 3 afe tālā toe faafoʻi i totonu o le treasury malaga atoa ma le tupe na maua mai le mea alofa na mai Amelika Samoa faafoʻi i totonu le 3 afe tālā ina ia mafai na fesoasoani ai le faatupeina uma o tatou mele na lea na uvai atu na 2.5 lena faatino ia leo faafoʻi totonu le 3 afe o loo iai ma le faasiliga o le faanaunautaʻiga i le uma ai tapenaga o malaga faapenei iai lava le talitonuga lelei le fai atu ma tali mai a o loo iai le faapolopolo tatou me masani o isi faasiliga ea na faasoa uma i le aumalaga ma latou no na nou tosisi atu toe titi lava fitu sefulumonutupu le ofisa o leoleo faailepū ma latou uma no ia e maise foʻi le paia o le kapeneta ia ma le mamalu i minista lagolago faaululuga ma tagaluega le malo ma latou uma na malaga faatasi lenei malaga ia o ia le talitonuga ia o latou ni na patia i le tatou faamoemoe ia faapena le tatou faasoa faasamo pe afai ia i foʻi le tulaga e ave pea le faaloalo i nisi foʻi sa tapuaʻi atu le sa matou malaga ma le aomalu le malo au matou manatu ia tapena se faaloalo foʻi e ave tatou sui o le fono o suitofia le foʻi ua maea ona faatea ia tulaga o palapala malo ia mastino i tupe auā le tapuaʻiga o le vanofo tolu e onga sui o le fono o suitofia ia e faapena foʻi le faasoa ua agaʻi lava i le tulaga lautele i tatou alapopotoga o loo iai le tausiga o tatou tinā ma tamamatua i mapu i fagalele mapu i fagalele 5 afe tālā monike vailima 5 afe tālā mapu i pulotu i savai 5 afe tālā senese 2 afe tālā loto taumafai 2 afe tālā Samoa Victim Support 2 afe tālā Kosena 2 afe tālā nonua o le alofa 2 afe tālā Cancer Society 2 afe tālā hia malamalama 2 afe tālā o le associate tagata e po le vaai 2 afe tālā o e no le vaai 2 afe tālā ia faapena foʻi na tapena le soasoani e agaʻi pe ia na o e fioga i le minista o le kapeneta minista lagolago ia e maise foʻi le tulaga o le ofisa o leoleo atoa tapena foʻi ai e latou faaoso ma mea uma na iseleni e tuʻi o latou 5 talamasina ia le tatou faamoemoe na fai ia faapena foʻi na tapena se fasoasoani e tauala atu i le ia foʻi sa avea ma palemia o le tatou malo suga atu i le epa le taʻitaʻi o le ituagai tainane foi le fioga le saufaapito ia fia me ia ua maeʻa foʻi na faatea ua manatu e faaleoina le amataga fou lenei ina ia malamalama lelei le tatou atunuu o so se masii po so se malaga le tatou malo e tapena e tatou te tapena ma le talitonuga e faamoemoe le muli o le ola auā le tapuaʻi atu o le tatou atunuu le na laina mafua ona faavasega le tatou tino tupe e toe faafoʻi totonu o le tatou saoga tupe aoao mea o loo faatino ai tupe le atunuu ia faia lea ma le tapuaʻiga Samoa atoa e 3 afe tālā le tupe ua faaooina ia ao le tatou treasury mo le faamoemoe ina ia tapena ai nisi e tatou faamoemoega faapenei mo le lumanaʻi ao isi tulaga uma ma le faamoemoe mo le tapenaga foʻi isi tatou taliga malo o loo tapuaʻia le tatou atoa o Samoa tausaga fou so atu ai ma le tatou sisigafua
ia manisi a tātou fufuang, o mea umanei, o tātou taringa malo. Lona winga whaile a matanga le nei, whaataitai inga fau le nei, tātou te tāpena, ia ai fo i mea te tauna tāpena ato toa. Whaua wai pēl tātou whai mele lei mo lulu manai. Ia, e le whai titi ai le ngang whaaftai whai waise fo le sanga, i le maa lo tutuila ma manua, lau whiongal kovana, ma lutena kovana, taina ne foi lau whiongal perestene o senate, sui o le sentoa, ane lau whiongal whangtalaim sui ma malu umo le mota, male whai ngā malo, tutuila ma manua, ia whaaftai le tua wa tau i manur wha moe moe, mai wai umanuia le tātou. Whilo inga ma le mafua ngana lai o nou tau palau wha alolo mai, ia mātou te malanga atu o wal tātou wha moe moe. Ia, tātou whilo i fo i se aso, pe wha solo a tātou polkalame o uman wha tātia. Ia, as forsanga po pōna. O tāpua inga al tātou au miria, tālatu pēla, vanoa tasi afe. O ai le whauru ni komiti whamormoni lau whiongani whaatinoa ia ai beto fia fo ia le komiti le whaatinoa ni O le komiti la sa longo ina mai au e iai le sui o le pisasi. E iai foi le sui o le mtanga longo tinamta mai tai. E iai le sui o le sa ave ma minista o le tanga luenga. Ia ma le sui la o le independent, tangata mai tua. A mai moe ina ia malu pui pui al tūlanga o lato whainga whai. Unga ma interview se whai. Le taupuna na longo me etia. Tofia na misi, tofia sui o whatino na tonto, lima su tasi te te kona. O le wha moe lima su tasi. Oi, e ai sui to o wha, e leini interviews. Sui nga ngal ko kai ko kasia ia tumalona pala ila vea i mao, te le loa po ile stotol. Ana longo ina mai au te le latu le interview, e le sisi mate interview. Ina fatule o le leik, e interview uma lima sutasi. Tofia na tona na pala. O te le i maua la, e pauna me no maua na o le to fama to le interviews. Wa was there ni le mata o kule famon le lau o le mata o kule ai fon fa bai o le mata o kule ai sa le mama e o na fa ya ni fa i una pamsino nga mo fa sa le ana ni e recommendation to mai le ele pamsino nga mo fa ya mai ona o le tūlanga lea ina ia awane i toi a fia ia tupe o whonu whaavai. O le ala sa ama i le recommendation whapetu ua tu le whionga i le whumawhtana i le recommendation an whamsinonga whapea. E ta tau o na whaamawai tai tai whonu. Ma tangata whainga luenga o whonu whaavai. A o le i isu i na maia ia le wit a le whionga i le awa manu. Mo la tau ia la tau vai le whainga whanota. Ona o le laulau tai ia ina ia awane i toi tūla i mai le whakita o le o le whaonga o tupe po se le e whatinoa i whato sina e le i whapea mai ane o whaonga se le sa tūla i mai i fo i tupe. But it was just the timing there sa manino laga i le whai o ngā whansinonga. Pele o se tasi leo ngai ngā sila i fo i ia le kapenetai mai se o komiti lea i le whalele a tini o mta o kuna i awane i toi tūla i mai i whawhita o lile lumanai. Ia, whawhitai nau whorsia le whautuanga le alwhamsinonga mai tāua. Langa, that's what we need. Advice. From the court perspective, o le alme tupu i le mele o whairwhai unga leo tūla i mai. Ai mantua e o tau, o tātou poloketi, o le alawai whaso solo lona amendinga. Ele iai se au lape o le tūlafono, whapea, a olo teimi o palota. E o taofi umala operation o le tātou whono whawai.
ai tāua le me utupu. E tu tala loa lava le teimini nei, pe pālota, pe le pālota. E whasoloa me wa umana ia ingo whono whaavai malato development. Ai tāua le mele utulai mai. E te tauna ini au lape i lungo whinga whaavai al whono whaavai. A olo le period o le pālota. Tā ofi tina e tau whono whaavai. O se tūlanga e te tau mai e a fiela le tūlanga lea. Ina ia ua lana i whapea ua whaonga tonu i le teimi tonu as a primary for election. Tā ua tele, mai le lei. O la foi la se tilo i langa o leo tato o tonu la mantu ele. Ele is a transition more. Behind the transition period now. No winge tā ua le whapea. Tūla lo i whenga whamai. Peto e lua masina lo il whainga pālota, peto e masina. Tapu umal operations o le whono whawai, se umal pālota. Ia elang o lele i whaatinoa mena, o le whato atato wo o mai il whainga pālota. Ia la e alu alpol kalami elang ele iengiron ni a ienga mea la lata lo pālota. Ai tāua le meu tūlai mai. Au lava lea i tu mata amanga le leil wha moe moe. O le awala na whaonga ai. Ma le taimi na whaonga ai, pēi pēo me voile o le tautua whaawak. A pēa, o le 5 tausanga sa o walo e whai maliu o lo wainga, 5 years. O le maliu, e le tau pulea, pē pālota, pē le pālota, e maliu wal tangata. A ola ke mo le pālo, whai melo lai, wa sālanga e lo le maliu langa o le pripe le mena lai e lo whai. So, tau walan stuna. Tawana ile au lape. A o i maliu, e halua maliu langa o le mele tau pule tātou. E o voila le mele ua mailtu alalo le whamsinonga. Ia, o lau le tarituali maina le finangalo le whamsinonga. Mantua la a whapape whamawai tai te ifono ma meo. Ua end up ai ile le tūlanga le whono whawai. A lele i whao maa api e whao maltu e mātoa. We are also in the transition period. E te tau ai le isa vali te tonu le whai pule fau po le te whono fau. O le whono whawai, ua uma tusi o le 5 tausanga. Ua i loa uma tupe na whaalu, ua i loa uma mena whai. Ina ia mautino ai, e pasi le te whono fau. Pasi le te whono tuai, 5 o te whono fau. A ua mautinoa, ua sao uma whaamamonga. Malele, ai whaftail tu a lalo le whamsinonga. Whaftail o whioma, ia o le si o mata o whamamonga. Lo te man jol vai aso ni ni tato filo i ko ya so. Na ta o ni wala o pasana. Na o mai tawa i se mai no lo so no no fa. E inicio o ma wa i drug test and tana go mo yo. I fa pe e inicio fa ma vai sa no na to test drug test na positive. Wa ma no na oficina to lo fo ma ai pe fai una family no mai pe o mai se ni poti ni sul consina po ina to mo afia ma na ia lo wa fio sa o al consina leo ta o tu ia ti alternata na a le te famonia o longo mai ya a le talia tu lo consina leo nga sa lo karia ai ave mo le avano il consina leo o ia na longo na. He has to present that to the nation e te fo fa pe o fa atu la tala. Ai le lei lava le sa no sa o komsina lolo. Po o ai le tangata le lungo fa o lungo o mon tanga le ngalelo. Na maua. A le tali lora le ato e na sa lo tali atu. Talo fio. E fa ka o ma to no ina na lo fio. Wa o fa pe o le fa una capineta lolo. Le asabu fa mamali le son fuol le son taku ayona to e batuni fa sala la mafolia fa bisinisi o fa sala la malo the private media industry o le fisili la lo ya pe se mafua amago wa fa ye le fa una kapinita fa una na o fa sala la malo ia o ministries o social media ministries tasi ia fa bea ni per secretary ia whaftai o le whai unga i lalo ai inga masani al kabineta e confidential
Ia o vala umane le sa matou pui e lava tasi nei mafuanga le sa li o le malo. Le mea la le nei o le whai o whai unga le malo ai talana i mai fafu. Ai le i wha mautuina umam ta upu tau le malo. Le li o ngā tonua lewa e sao no mai ai. I le vai mamao mo le rumanai ma le tāpenanga mo le atunu umalo na sao ngā lemu. Tau anta pena le malo e amatatu nei. Wale tasi, wale atulasi, ele a fia matangi se whamatalanga i wale si whasala lau o lo osanga tonu pele la tofa mai moe. Au le mai tau le me fo ilea na wawa il teimil nei, o le anganga lava le momoli atu. Ia sao, sanga tonu, whamaoni, whamatalanga uma e tu atu le malo. Al mele matou te maitau ia tu lou lava o le mafuanga le o le tele o le bebesi lea lu te mine. Ona ese whamatalanga le watu le malo, ese whamatalanga i ui i whasala lau ngoa nisi o lau whai newspaper, nisi fo lau tiri o le tio whasala lau ma mea umalava. O le tūlanga la atu o toa o le puipuinga. O le puipuinga ina ia sao masanga tonu upu matala matustusinga o malo e tu inatu mai le taimi i le taimi. I le vai mamao, o manatu le malo, o le atu e wha malo sia le ngā luenga le press secretario mo le malo. Tu la i le malo so se news ma me le malo e te tauna break le malo, breaking news. Mea tau le malo, mea tau le tunu, pule wale si whasara lau ma la tōm ta whaioi. Au matau pu umalava le malo, o mato manatu, e te tauna le mua le malo, ina ia vatu ele fola sanga sao. Al mele tau whainei, o sau mai whafol fola sanga le malo, tau ma whai atu le malo whasa o sao. O le ropo whe au wai irfina ngalo le tunu. E mua lava le na. E le tau ngofia le mea nei, o le tau pepelo ina o whai pule, e maise au nei o le pāna mia, taimi maso o mol mele o me fa tu se tu sai le fa luma o le tau fai o le tau fa leanga o le fai tio me umalava o leanga I mai tu singa nei I o matu tangata personally ai ngalo ato le mele ele o matou le e anga I mai o le fa marunga le malo ya matou a tatou le whaia se mele te mire nei. O lono winga, o le me tu lai mai le lumanai, o pule mai whafo ainga. Winga o le alua o le whailanga kala wha sefe mai le ama lea. Si pa a koa I al mele ka whaia kule malo e whasa o sao mwha manino mwha tino, I le meta oto le leiai. Le sanga tonu o me umo. Ai se upu ma se tala e a watu I whafo mai le pulenga le malo, e tauna watu I le press secretary. Fatu ele ia auto malawa. Ona whasala lauro le, ma whai ia auto news I lunga. O mere ele te milne, ia mua ka vale sofangu, ai muri sofangu. Tulanga sao lava na le ele te milne. Mai ole olo whaanga moripo, e pēno whai atu. E tā ua ngā luenga whalitu stala. Pei tā ia le whape whai atu taulanga ina se ngā luenga. Al mele tupu, a ola le teimi o whai ei whinaunga, po o whele nius sao. A whele nius se. O hea o iei matou. O hai alu I ai le maa logo e tau wha sao. Ena nau mai le whape wo, nofo ma pen, ma tūdi ai mai. A whele adu I le maa logo. Ena whai tato tu la fono le media council. O whele media council. O whele apena I le complain pe a whapela, tu I la whapela. O le alu pa le mia, a vela na complain I le media council. Yeah, o te tali wai popoi. I can afford to go lauli myself to the media council. A le whapale ni ina o le a ngai o le pale mia I le media council. O le pale mia na o le malo na whai le media council. So ele o whai ala le tiuti le teimiri ni wha mau popoi na o le media council, po active for the media council. E tūlei mai, e whai le upu ia I lātou oso lia le tau lava tū la fondo. Tauna manino le mena.
O mawhau le malo, e te tau o na tu mai pēla niusa le malo, mo le malo. Ina ia whaasao, whaamanino, whaatino, le tūlanga e te tau o na whaatūlanga i mea ia, ina ia. Aua nei whaapea mai, whamai le malo, whamai na whono pestama anga whiri, aile i whono. Whamai na al tūlanga ua, tūlau lava, wa fia uma vai lua le pānemia. Tūlau lava, ua kuila koko whamamau le pānemia. E le tau ngō fie mea ia. Ia, le foi na pisa fol no phone vai nei, e watu le ata le press secretary, e fesiling ia le ata, o whea la le ata mo i o le ata. Se i o maila ma le ata mo i o le nfai mai o le ata na edit. A le ata le na watu i lungo le press secretary, o wha maoni nina. Tulanga ia, na matua i consider le lei il kapeneta na nwha iunga. Memo mo le na, sao, sanga tonu, ma ia aua nei to iei mele nei, o le whaia o upu mwhaamtalanga e whai ei opinion anisi i tala mwhaupunga sao ale malo. O na rua, o manatu le malo, i te tau o na to e sefe umatupe le tunu. A mai umalawa whaasara launga le malo, si la, o le press secretariat, 2AP, FM, TV9, Savadi, lima le lei outlet al malo. Aile o longa lava o na iai le teletonunga, o le ato atoa o lona whaongai. Ai sea, satu ua wanoa lava. Satu ua wanoa matu lava i tato private media council lato te whasala lawina. E lea a fia la upulea i lato o lo whaia pea le tūlanga o le kiliva o news mo mea umal tūlanga wha maoni mo le whasala lawina. Ai nai tau te loa tangata ia ngā i ela o whamtalanga. E pito i sili o na lato manuia ma mea umal malo, alal me le whasanga mai. Le whasanga mai ngali lima ia e o lai. Mai o manatu ai. Tau lava o na ngā isao le wha moe moe le malo, ta pena le i tū lau lea, ina ia wha mautu, puipuinga o upu matala tau le malo, ia lewa e sao noa mai nei. Le whaka, e te sila fia le whaka. O le whaka o se mea confidential le malo, o na o to tonu lava le malo, e iei upuia. E se le puipuinga o le mea lea. Mai o le lava e avel tu alalo ia i latou o lo whainga luenga le malo, a o le liki o mea o le whaalata leo le malo. This is betraying of the government. Le pui nei mea ma ia whaasolo le teimi nei. Ma le tali tonu ngā whai e le malu tato malo, e siri pato. A tu tu whailole le teimi leo le pule seo le tunu mea ai whawhtaiwa e langa. E ia lewa noa, vai sisi la o toi whasalonga le malo. Sa tatala lewa noa. E wo manatu marka peneta, toi se ti toi whamau popo mai. Toi whamau popo mai. A le fua se tapu, ma wawa ai pēle tūlanga e toi whetu una i ele tō wha ina ia sanga tonu. Ie pō pese nu. A le teimine nei whamau poponga ma le maru pui o le tunu. The security of publication and also le lava le mewhai. Tauna pui le malo i tūlanga umaia o manatu e whamtaltali natu. E leo sesi lava tūlanga. Te le o le tūlanga o le amana ia le malo tūlanga tau whasalaunga. E tau whaina fufu e tūlanga ina ia pui ia le tūlanga o whamtalanga ma me uma ina ia sa o atato. Se koa whole a kungu. E kau whai a ngir Facebook por alme la whai. It's bad, looking very bad, mo tato umalava. Le tau mwhai nei po la wala o ile tupu i nei li tala al taima le usonga. Whai ngofie na tu malafo le upu, tu atu. Ia, e pe wha pena si tala. O lesi nga mta upu wha mamole na lilo tanu mo ato maua a hia i na whana tutu na kulia asine se ile soso alipo ni alufa fo ia mai. Le se tala mai le le kafita le se tana tutu na lia sa ile le no
Oi vai lea. Ia. Sa valau mai. Ia valau mai la uoso vale lo kere kukuila. E no fatu la ia fatu ono sai mai. E ia le tūlanga tawainti tilo le malo le awala tu fatasila to umane i mana onga tu mau. O mana onga tu mau. O mana onga tu mau. Pe pola uva ai, pe longo noa, tu lou lava pole alava le mai o le tino. E te tau o na iele wha moe moe, te tau na va ai le afu atua tu u mai la tau. E mai ai rola tu langa le langa lai run private u mai la tau wa onga nei. O le wha moe moe pol kalame le malo e so soani le tō ingo whaia onga ma mea i e tamaiti. E tanara package le plan atu. O le tūlanga fo, ia, o le tele o whala puputonga nei wo pe fia melen o lau atua. Ono fitu. Tuftu whangalen whaini. Wa tau na sila e malo i le awala. E whatūlanga ai se afu e tasi. E wha so mai mea tau disability. E peila le mele u whai. If you qualify as a disability, kor se lau ka lalau kupen masinga. Lona winga, e tau whaila na sila le awala. E tweet ya o ngai. Loto tau mawhai se nese i e malama. Awai, e ese umala to pulenga. Ale lau tangi mai nei whapeo rova yaso, e re ko ngela ko, and who was responsible for them? Ia, o le pulenga lana na mena ma pau ia la tau. Ai le alo le malo leo o whai atu. Se ta pena le leile taimi e tauna mai whaatumtumunga o a ongangei. Tala noa iai. Ma mawhau pole ale le ale sila sanga fo mo le rumana. Po foi fa fita uri le la tu te fe ngai. Lango te loe le tasi se fa fita. Te lo foi la ia isi. La ia isi fa la poputonga ese tu fa la poputonga e wa velta tu fa. Le foi a fiel mele. Ai te tonu la ia isi te mi muli. A voi fa fonga mai la tonu mato fiutanga i nei taia. E te mea te wala aua tuai e o mai se i whaile tala. On ta pena rola i o le afu e tasi e o i tu inwhawhi tauli tu langa o le whawhaina o pūlenga o onga ia. Naro whaktai, o le mata upule i le status lau whionga, o le tana tua i le whainga manu na se i mawaya. E le kukua mai e whaktinga te tausia ni whani muna i tatu tangata i whakatau i leo to ia e mai i na whani o ane i tatu. Pena kau hanga i mai tutongu lo o iei se fufuanga whapea lau whionga o le ase tūtanga o O te lei maua i sufuanga whapea. Ai no wo o i tutuila so olo te vaile whanua le ma uvesili a tato konsula e a mawheiloa i loa ma le pulenga stakis sa no mai loa. E lau whaatonu tato konsula te pena mele amatanga o tato project le ma tutuila. Tauna whai ultau sang fau o e stato por kalame mua whaatoa le whanua sa loa ova malfia. Sfuru mo tupu tau sanga talu nil tato eka. Lona lua whau le ofisa, whau mo le meno foi o lai rent le tato konsula fafo, whau mau tūla whale ia te sao no mai e. E tato tangata e o yo, e o tuna no foi le lato a inga. E lua ma singa e le le irkengi. Koru lo ma singa a makang wha isa. E lo le mal me voilea. O le ato e tipoti oe, wa umalo ua ngā sponsai oe. Ia, whawhitauli na no mai. Le whawhitauli, tō tele tangata e no atu nei i ngā luenga whawai teimi. O lai whalpui pui. Amerik Samo. Ia, o tasil na tūlanga o lea e tūlai mai. Ai alan whalpui pui, o tūlanga lai o whawhitauli, lai tutupul meno no whai. O atu i o suilo langa, pia, whalau wasaina. Ea, tūlanga la na ua oi sori lo mar tūlafon. Le tu e watu e whainga luenga, fia aso misi. Tūli atu, ia aluroa, whaaso e sa whaasolo a koi o, le koi o stakisa o esel me woi. We are doing that now. Mai tal tonu mena ton fai. sa alfia i se
di ba ng mga DCS na, DC Bayas, so ito yung mga DCS, Bayas. May Amerika Samoa, same. Sa olma tala malkovana. Ola ua bayaso lente atu nei. Molongo ina ua lau wha mautu le warehouse folk. A Samo Shipping Corporation. O le warehouse lea. Ave uma i tato utanga i mai mo'oporu. Ia, o ina la lea e wha moe. O ina, e te tau o na whaire screen. Ai lei a maia se uka e kasi rungo le wa. Taimi nei, o lai pālu ma rungo le wafu meu. O lono winga e nana atu o le tanga luenga le a kiri a Amerika Samoa. Nga tō lau in wha solo tua le e le se control le mo tātou. Ma e whaftai le liko wana o laua o tārsanga i. E tauna amata mea na to screen. Ia, a e peo le whawhita uli lau e tau e le tātou wafu i oe. E au ngā me tupu. Lua vai aso, lua tasir vai aso e so mea lua. Ina ua whato a tātou ue whao ngā me o levan taun whao ngā. Nā so fau mātou te whiloa i alo i aino o whato nua i alo viso tute. Ina ua maua mene i a mata i tū ma matala. Ma mai umalala tō lisi o ni mea whai ngā luenga e le o iai i le teimine nei. Taun whaatino. E wano tā ua o talia tātou mai le lua. E au vai atu lau a matan tau whao ngā mai le. Ja. Ke kala mau ku le whao ngā le. Le tunu ue. A whai tātou te le malu i mene. Nia lava e tau tonga whiti atu le spito. A lewa a mata no so whai le spito. O mai le nei. E le tau ngō fie. E o watu maltai miliona e ko le niei mai le nei. Mai le tau ngō fie fo a ile a New Zealand. A lewa vai atu le pepa. Ke le lopo o le altu i ngā overdose lewa overdose ai me le o. Kau le workplace o le mai le songsongi. E whaata la fonga. Ai le lei. Pā wale o le awala e le mawhai e sesinga corrupt o le whai ai o le mai le alo songsongi mei. E mawhai e tangata na tempa le scanner ma me uma. Ar tei whau. Le se senga na nao le mea e. E tau te vai a tātou atu i New Zealand e. Whio ai sora tai whau tātou talani. Mai tau an tātou tilo. Mai lo o anga ila uba ai po ai tangata i tau sia mai leia. Anga lefta tātou no mai. Se vai foi. E pe whamau ni al talana na mai ua overdose mai le. Ai le tau tātou whata malai. Awe lau fisiri le. Yeah, although fatalieli poti, I'm waiting for the final report. Ale upule na mai e te au ele te ingo le malanga. Ole ao mai leo New Zealand e whai ngā luenga whaatasi mā tātou leo. That is the new beginning o le mea lea sa nau e sosoani. Whilanga tau susuenga, prosecution, training, liko, ia maisi mta upu wha leo. Mai e tau lava na tātou tarisa paia vanone. A whaiwa mana o mia na tanga luenga sosoani nei, wa tau na mai. Mai e tātou te le mele ina e meisa New Zealand. O New Zealand na tusia uma tātou tulafono leo. You know, it is their administration formatting a uma tātou tulanga uma o le tātou tulafono leo. Ringa o tātou tue apa ia New Zealand soson mai mo tātou. Peo le tulanga le soson mai New Zealand. Peo tulanga mai inisio nang for inisio nang fabe. Ile tulanga po felan e tutuwai ia le tangan mo mai Australia.
e te lelo la tau sau tūlanga kuia, whatilonga providing o tatou resources, o i ele office i tonu tana lono i leo i pia, la sisi na whamu. Ele o motul tatou whainga pānga ma Australia, e tatou te whaftaia fo i le anga i mea malo Australia. Vi får ta au sa mater no el telefoni ma le Minister vai fa for Australia. Yo Honorable Penny sa mater no nei. Ia ma fa malo mai fo i tau mango me uma. Ma o fa tai fo el tato whainga pa. Te le sa Australia in the resources and covering. Ai le o afia la tau tūlanga o tūlanga administration ma me uma tau tūla fono ma me va pena. O le la tau na tu restriction na mana na o ai la tau. E sosoani mai la tau tūlanga me umalava tau sosoani me whaitino ma me umalantanga luenga. Au New Zealand sa tātou anga i fo i tūlanga i whaatūlanga na o la tūla whono ma pēno vai atu. O New Zealand sa vai tātou. A tātou wōro rai koe loke rea ngo whale o tātou tūla whono wha vai leo leo. It's New Zealand. And that's why we decided e te ope ia New Zealand lang o whainga whaavai a New Zealand na fua nga ia i whainga whaavai an ta pena il tato o mtanga luengo leo Australia leo motu ai whaau lava i vai kere o ngi mau ka vale ki nganga la vele ve i kere leo wau av ka vale ala lava a lofa mai Australia tele whala ve lave tele tāware lave vea ai sea ele whainga whirunga luenga leo leo na bebea turi ta vale ia tele me afia i fo ila tuta ala soni mai lava ia Australia. Ram tau ko mo ni no fiona ia on ia sa na mo fo ilo so na me tele fa fita o ni ta lo fe na ni ta na ki mo se fo ma ni mo mai asa ni ni sa mai fo ilo ko was wa si o ki ni ya tu ia ele na tai o ia se tu na mo i te to ki se ni fa E lua tātou masingi o ke sene fōua. Leanga o lana le mafu angole leanga. E leo sawhi tāuri fōu pere ono whai atu. E leo mo ele leile minister so i fō maroroina. O ngā luenga hoi le tapena. E le tapena overnight. Te le i o te muleta tara noa i lesi se fōru tausanga Fatulanga il tato house system again and again. Ere atoa se furu mon tupu tau sanga tato falma i leita lan mela wai. Tua leanga ele aise maintenance plan le fatulanga na se monitoring plan. Masini e o mai le so ele aise tato MRI. O iei tato siri scanner ala taunuma. A masini e lua. A masini e whaile diagnosis ta tangata. Te alaturo whal mai. E mauru masini ia. Ma wa umal menga ke mai. Kong whiki roe. Ai umangi nga maul me ke mai. E reki vai lao. O leo kanga vai lao. E re whape o kalonge ka ionga whiku masinga o whakakikia o kai kampangi. E mai vai lao ma mori maito. O le system na leo whatulanga le temine. Ia matua i whatulanga le leile au withi. Ina ia ngafa tauri maina. Ile leva na maliu le si o ka seni mtanu nafi. And I spent the time at the ICU no over aia ina le talo fai. Talo fai le ngā lue na itamai taifo maila iai te peto, dua peto todo. Run through 24 hours. Male ese lo tarisa payar ngā lue ngā tamai taifo mai. You know, la uva ai ma la tilo ma le whaatinongo na ngā luenga peita. E le ola pini masini tangata. Una lava le teimi malolo ai, ma lava le teimi reserve ai, ma lava le teimi to e whaatulanga i lesi teimi, lesi sifi. Ala mai taula iei, o la lava sioki fō ma. Whio lolo tātou teine tau si mai, e varu se lau teine tau si mai la servicinga le tunu. Tātou fō mai, ina se lau mon tupu lau tālu whal ma, la vawe whena server nei se lau mon tupu. O le loma nei le talanoanga ma le Medical Council, ma fō mai u mai sa moa, me talanoa, o le arme le tupu.
o le atonu me le tupu. Wana o le ngase o le atunu mala ui fafo. Tele tatou tupe alu. What are we doing? O la tatou me le tau mwhai te mini. E le lei le motu o le pā ua iloa. Ai a mata lono taru sanga i atunu mamao. E maini fo mai e sosan. E le whainta. E whainta taru sanga ia Intia, China, New Zealand, Whailava. We need, that's urgently need. Ai le mwhaina la aloa langa o le i tatou fo mai nei. Se isi sila po fea le mele tatou i el tūlanga leo le lef sota. Te leo nei fo mai ma mea umo tangata nei tupta alom whanau fau le tūlai mai nei. Fau malala to mai ma mea umo. Taula wana mana o mia ni tangata le lei taula na i eil wha moe moe le whai. Mai o le loma le taranoanga. E fia maua so o malamala maanga mai le asosi umafo mai sa mo. Po feo ta tia le mta upu nei. O le ola ma le whano le atunu le mta upu nei. Le voi la wo o i tatou whaati nonga o tatou whale mai. O te tautala sao lava o lo whale tonu. I le voi la tau le pua malafo mai. O le whata asfuru tasi isfuru vai aso. Taluntu lai mele whainga malo. O ala mea isi vai ngana whai momo. Nal mato mea na whai whata o sanga taruai. O isa ngafa ma mea. Nal mea na whai le si rusu tau sanga taruai. Yo tūlanga le nā. As we're having the problem now, we have to fix it. Ma o le whaso soro ni le teimine. Whaingo fia lau whale leia. Karunko o aku ngau uma mea. Somehow they had to consider. Ia le tau le pua malafo. Tatou ngā lue whātasi po le alme le tu le mai. O le olo le tunu le tatou teranoai. Ma ai po le alturanga iai. Wa si lava i lunga le masingi whama mākoko. Alme tau na whai. Ngā lue whātasi le kālesia. Ngā lue whātasi le akutunu. Tatou teranoai me ai pāleni ma me ai e mawar sui fu maloloine. Whai titi ai. Tūlanga o mea ia le tutupu i whaarulai ve whaamai le pisi. Tūlanga o mai pui ai le atunu ato. It's a global and it's a collective responsibility e tātou umo le atunu. Tātou tala noa. Ai mor soi fu malolo ina lava ia. Te lere ngā luenga o le whai. Mai o le whai. E leo lai titi na o le tau le moe le lei o le minsta o soi fu malolo ina. I ona whai valo whirima le tau whai fixed. Ia o lewa o talitonu nei, o oe tasi ai afi. Tele mamao au fisili. Na e lor to tele le sa masani tato i. Ui o lea, ia. Pine ulo oe le fiafi nei. Mori le nganga whaftai tele, lau fionga sui o tato TV tasi. Mori at foi whaftai tele, le paia malu o tato atunu o lo mai mo mai i le tato por kalamele nei taimi malau tu stala. A malulu atu sa moa. Ti upu foi wala vale ta ulumanga al fa moe moe nga wal tatou por kalame nei e fiafi. E olo le vai so fou tatou taranolo yes falele. La nga lewa tal sanga mai lau tu stala i lea vano molto tele o no asoruru e fai no leila to nisu e mowaila to tupe. Ai fa manu e tele le tu al nei e fiafi lau mai mo mai sa moa mar tatou felo inga mar tapo inga alo fangi le tu a foi fai ungo nei vai so i fai fam tutu mga luenga. Fa so i foia me manuela fiafi.